Unong yalam kaliang persya haki HADC ubak tito Starwell Khan haga kat kandai tarik nailar. Ula kino yak executive committee jong ka HADC balayalam dak VPP halur ka jing pulam ban penbet iki jing jong ka hima langrin dak ka baong ka jing sngap menti jong ka council kalapan buar iki pat ba bakin mi syasurang bat ka balak tak jor yak ka buram jong ka council. Habak kren syakilat patai kubor ubak titos ulaong kipat ba kahima langrin sa sisien pan kilatur pat ba asya ka office ka HADC hadin ka jing aipor bakat sansngi ya ka council ban weng ya usim nang te sing sim yong kam shimla seso ngayo I haki social media bagi pat ba nakahima langrin kilawan turbyang Henry ngam tip satya ya ka daw Henry naka ka ba ngayo iling bagi kubor kadai namar bagi kun ki hajar ka himalang rin hilapan pau ya kajing bam sngotanan ha kabaya day ber kajing thong byang ya uju usiem ber ka himalang rin baro kawai ong uba titas habakin tho ya usiem bat ki executive member uba titas ula ong bak executive committee kala day ban shimi ki sinjam na du kam hashwa ban penlong ya kajing kren hapadeng ki arlyang mamla Nakaliang jonga ngasngo bakalong kabasngusi bagi pat ba kinhapan wan syadu sa district council. Bat nakalia ka isi kaladay bandam penbet ya kanika kam hapadeng kinongalam na baro arlyang banwan rajing suk hapadeng jongki ulaang. Ula mahamru baka jingbam le AA jongka council kala ban pentrot syushu ya kabor sen syartan rai ka jela. Lada kanika ndang yai beteng kan kata jor ya ka district council kamtam namar baka council hi kade ban bat pen klan ni ki borsen syartan rai Henry lada kalong kumni kan long kajing smokya bat ka bas ngosi jor bat kan pendo ya kajing syania bat penhiar ya kador bat ka buram jong ka council ong uba titas kumta uba titas ula ai jingmot ban shimardo ri sinjam ban tem ya kajing jinglong jingman lengo i mentan di sosial media bakadon kajing wan ki pai ba na po langrin te ngam tip ke ka daw ten rei kumbangan si lembak ki lat pakai kubur kalong baik ba kadang ketua jing bom sungo tenat na kaliang ki kun ki ada ke himalang rin agwede berka di estate piang dia usim papura jam ka himalang rin te na kaliang kejungai ke bang la ban ong kalong ke ka bam sultanat ke mau bagi pai ba kita wantur keduk sa district council haji syat na kaliang ka isi kala dei bantu sort out ya tadi pedang ki nongyalam ki bahmat jong ki arliang mamla ban wanra ke jing yesuk ke jing yebej namar lada kalong kumni kamut kani kan kata bahaya ka image jong ka district council kamtam habang iong hantai ban penne pensa ban klan ya ka sensyar ka kadar sila na kalong pada hakan ka dur ka wara betang ka rigura kalong ka ka basusi bat ka pamitenat Ahmad yang babun bala jadi kadang penyiar dor penban ya kata ka jingmut jong ka district mut jong kalong hi balong ba nakaliang jong CM ne nakaliang IM kamut ba kidi ban pensyai pat ba ya ka ba kile ka penang ba ki pat ba pensyai dia bawa dan pat kelek si bakim suku ani kim hun ni kata kidon kiwi pat kilat kilati dia si kibaki la bandai den rei ka pakusan hi galong ba nakaliang ka council hi ka di ban ship kilat ni ban hot iki aliang mamla lani ban ladadon kanunu ka jing bakla ban weng ka jing tadi jing bakla nama sisin bagi pat ba kimi kamu kadon jing bomun aba don ka jing bomun kamu kidon ki bom ki babakla ya badan kita jing bakla kamu di ban pendek